Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agbalbalinan ang bastos ni Misty. Di na akong raraman. Di na ko ni pagpangag. Kang runan iti amin. Mariknak akas laawanan ti serbik kan kuana. Anya. Ay, dahi tati agpaiso panyero. Ket nagtultuloy ti kasjay nga araramidan na kanyang. Agpinasin siya kami lagan. Tatalagang ibutak-takon ti agpaiso may papan ka ni Misty. Panyero. Kasta ti pampanunutag. Barag na mawaknitan tinakulapan a panunot na. Numamuan na ti agpaiso. Sika lang ti makaikadang iti dayta, Panyero. No iti panagkunam kat panawanan, tap numamuan ni Misty ti amin, at takan ka. Ay, nilay ka ti parikot. Apay nilay ka. Sigurado ang may skandalo ti biyag na. Panyero. Dahil ti pampanunutag, Panyero. Sir Jordan Mi? Nuan yaman ti may tulong ko. Nuan yaman ti desisyon mo. Pakamuan naklang, Panyero. At dahak lang dito eh. Nakasaganak at tumulong no kasapulam ti tulong ko. Nabaybayanan dagiti masetas ko, Laika. Ang mga numatay dagiti. Pasensya kayon, senyora. Sana bale, asikaswak apaman ang makaawid kami kanina na si Mang. Anadam dagiti orkidya. Jak kayat ang madadaol dagiti. Di kay agdanag, senyora. Dalusang tumot tanti silid ni Albert. Matumpal, senyora. Kayat ko akanayon anadalos ti silid ti anak ko. Tano bilang agimbagan kat makaawidon. Nadalos asang putan na ti silid na. Matumpal, senyora. Tungpalot amin abilin niyo. Sigurado, numaamuan ni Danda ito'y ayo umay ko dito ang ospital. Masurun manan kanyak dayjay. Kuna na ngamin asa anak payla ko mga umay dito ospital. Ngamjak mat malapdan tibagi. Tilugan ni Papa ti nakaparada iti dayjay abada. No kasta, adamot dita ospital ti amak. Naimbaglakit din ta nakitak ti nakaparada alugan ni Papa. Jak laangan dumsang. Tinasayahan. Pumanawakit din dito eh. Akuray ka. Dasimang kanlay kadagitsaya. Umay ayon sa kanyang itatigundangay. Jakpay pumanaw. Amangan numakatsyempo kat maipapasko ti pungtot ko. Laika, balasang ko. Kartingham. Dito itan. Umay ka. Nana, apay. Sa dino ti papananta. Kunak man no agawid tan. Basta. Di kan ang saludsod pay. Surutan nak. Dito itan. Kartingham. Sige, Nana. Oh, aapay Nana si Mang. Anya ti mapaspasama. Dito'y tapay laang balasang ko. Delikado nga min. Ha? Apay Nana. Nasiputak ang nakaparada ijay tilugan ni Senyorita Misty. Anya? Wan balasang ko. Iso nga inawis ka adagos dito'y. Taamangan kit din no anya ti mapasama. Ayan ni Fausto. At adi talabi, agpalpalabas iti oras, ang amangan no pumanaw matlakan no. Kasta ka di. Wen, karidad.
Naimbag ta sana mataktak akanayon nga umay ditoy. Amumit nga wanuna yung tias asikasun na. Kan maysa. Kay kayat na ti adda dito ay. Tapno mabantayan na ni Misty no bilang umay dito ospital. Ha? Napalalo ti bain na kadata. Gapo iti naramid ni Misty dito ospital iti na minsan. Naimbag nga rod. Tasaan mo tan nga umay dito ay. Amado, Wano, binilin mo matkit di asaan pa lang nga umay. mabalin ka di. Tinakmanan pagatapan? Ne, saan ka pagat-atapan? Pasensya ka, no sabali tinagawatam itimbagak. Ngam sana kasta ti kayat ko asawa. Kay Giant tilugan ni Misty. Pimanaw matlaangan. Kunaktumot ngamin nga iso day Jay. Agamanyat ginagara na ditoy. Kaya't nakadimanan ti mga riribok. Agam sana mabalin. Diyak itulok. Nakababain. Ayan nga tanda si Mangkanlay ka. Nasiputak itay alimiklik da. Iswa nagatapak. Nakita dalakit di tilugan ni Misty. Dayjay dagayam. Tinasayaat. Itulog ko lang ni... Talagaan natangken ti ulo, Misty. Di mo amo ti dumngag iti balakad. Di na kun kaungat. Sana bali, ta sa anak mata nagtuloy. Nagpatingga akla ang EJ parking lot. Kalpasan na, pimanaw akon. Anya tinapasamak. Ape adi ka nagtuloy. Ha? Amok nga dati napasamak. Iso adi ka nagtuloy. Anya tinapasamak. Amok nga day dyan ni Papa. Iso adya kon nagtuloy. Ha? Nakita namin tilugan na EJ parking lot ti ospital. Iso nga muklatan nga day dyan. Naimbaglangan. Tano nagtuloy ka. Amangan no anya man ang tinapasamak ijay. Nalabas ka matdan. Kaya't ko kumalaang mat amakita ni Albert. Misty, Day tala ang ti plano. Iso anapanak ijay. Awanan ti sabali pay. Aday ta. Nakadanon tayon si Mang. Laika. Ay na, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Thank you, Sir Fausto. Da kayo man. Basit laban nagdaytoy. Para kada kami, sir. Dakkel abanag dayto yun. Pudno ti ko na ni Nana si Mang, Sir Fausto. Anya kay lakit din aya. Awan anyaman na ako nakmer. Basta agyaman kami, sir. Alan, Laika. Dumsa agtan. Taamangan numataktak una yan ni Sir Fausto. nakapasyar kayo, Mike, sir. Ni Misty. Karuruar na launay, sir. Basta ka di. Wen, adala ang sinarak na kliyente. Marimuar ka di manan itay. Wen, sir. Nakasublin, ngam rimwar manan. Basta gayam. Apay ka di, sir. Ada ka di ibili nyo para kinkwana? Awan matkit di dan. Sir Fausto. Malah dya ko nagbayag. Di mo latan ibagbaga ngay mayak dito eh. Tamangan no sa balin tumanan ti panunutan na. Apay ngawanan dito yung parking lot tilugan ni Papa. Pimanaw lakit din dito ospital. Uray nagsubli ni Papa dito ospital. Di nanto basta maamon nga adda. Ta saan ko nga inaramat tilugan ko nga may ditoy. Aglayo na kun dito unag to ospital. Kaya't ko ang makita ni Albert.
agtibtibayo nana si ma'am. Ha? Ne, apay nga'y balasang ko. Jakmot nga rod amang mo. Amangan mo't nubo nga laang day tatibanog mo. Nga ta, nana? Yinanam nga minan abalasang ko. Tapno mapunas day taarikrik naam. Sana bale, tanaaramid mo matan dagiti imbilin kan ni senyora. Nataripato mo dagiti orkidya na. Nadalo sa matan ti silid ni Albert. Nana? Iso nga agi na nakamatan. Tapno adamanan pamigsam no agsublitan ija ospital nga agbantay. Sa dinotayan mo, Misty. Atay na si Kaso, Dan. Imay dito ni Papam. Kan? Anya timbagam kan kwan? Imbaga nga da sinarak mo a kliyente. Nasa nga ata mong tinsumbat mo kan kwan? Kasta mo titulagan ta, saan ka di? Nukilaat nga umay dito ni Sir Fausto, pet damagan na ka. Kasta tirason ko. Adya man tamong tang aramidan, Dan. Sigurad bum kumalaan. Adi ka agarami diti pakadadaulam matlaan, ha? Di kang danag. Oh, ano nga rudan? Putdo kundi salitaan ta, tagda na patag ngar aramidan. Adya man akmanan, bye. Pinutid na ngagpaiso ti saritaan mi. Ay, sabalit agparparik na kanyak. Panagkunak, adda sabali ngar aramidan ni Misty. Makamomatan no saan nga ganan. Tinapatan, maaramid ko dagiti bukod ko a plano. Tita Caridad, kunaklakit din no kaungat na. Itay nakita yung asyak ti simrak itiri daw to silid nga ayan ni Albert. Apay ko maakaungat ka, Misty. Awan mo ti basol mo kanya. Kanapintas mo ti timing mo. Aday na si Kaso ni Amado. Kasta ka di. Kumusta ni Albert, tita? Awan pa'y lang tinagbaliwan ti kasasaan. Kung ti doktor, aging gaasaan nga agring. Saan ka no pa'y laan na talaga ti sitwasyon na. Kasta gayam. Kunak man no adda saritaan ta, tita Caridad. Ha? Kunak no data ti agkado. Kunak no data ti agsinakit. Lumrumrumwar itang asabanin ti ayan ti simpatyan. Awan kayang ti serbim akasarsarita. Anya? Saan kit din? Nagkari ka kanyak, tita Caridad. Inkari nga uray anya ti mapaspasamak. Kat saan to nga agbaliw ti saritaan ta. Ngam anya ti mapaspasamak ita. Ididang mo. Imanugot ka anilay ka ti mga sikaso kini Albert dito ospital. Kat idi na ilaw anak anang kompronta kinilay ka dito mismo nga ayan ni Albert. Di nakman lain sakit. Anya ti kayat mo apagparangan kita. Misty, mawatam ko mati sitwasyon. Kanayon latta ka din asyak ti mga awat iti sitwasyon, tita Caridad. Kanayon ka dilatan asyak ti maipadpadisi. No saan ka kumaanag karidi? Saan ak kumamat akastoy ita? Mabaling ka di. Orayan tayo kumapay nga agimbag ti anak ko. Sa taag sarita, Misty. Pilaag kitdawag ita katipan nakaawat mo. Pangasim ko mata umayon kapay lang iti sitwasyon ita. No agriingan ni Albert kat agimbagan. Sa tanto agsarita manan. Tita. Day talaang tikid-kidawakan ka. Nagtumat nga da ka dito ay Misty. Anya man ang tinaramid mo. Una yan ti kastaas sa uyo kanya. Apay, aday-adakis damdamagat. Pagsalsalod-sudak lang. Limpyo aknin may ditoy. Saan kayo kumangarod akasta? Awan man siguro ti dakes no sarong karak ni Albert. Misty, Ala,
panawan kayon. Talaga sa balin ti Jarna. Di nakpainawagan iti papa. Nadnadlaw magsakit tinakam na kanya. Hanggang payak lang. Ay, sapay lang ko matagringan ni Albert. Agimbag ko man. Tapno masikaso nanti may papan ka nakwada kanilay ka. Kat no mapasamak ti kasta. Marugyak tumatan nga si kaswan ti may papan iti sitwasyon ni Laika nga anak ko. Apay adi ka pa'y lanagina na balasang ko. Naaramid mo matan ti amin abilin ni Senyora Caridad. Naasikaso mo dagiti masetas na. Nadalusan matan ti silid ni Albert. Jack man amo nana. Kasla dinak mo't pulos sa rungkaran ni Rida. Anya. Anya manen ayat ti pampanunutem. Ada ka di pa'y sa bali anas kan a panunuta. No saan ati kasasaad ita ni Albert, nana? Laika, balasang ko. Awanan ti amok pa'y anas ka na panunuta. No saan ani Albert? Nang runa ti kasasaad na ita. Taaging ka ita. Kas lamang mangag ko pa'y laang timbag ati doktor. Nga aging gaasaan nga agriing ni Albert. Kat saan tayo pa'y nakasigurado. Sa bagay, saan ka ang mababalao no maipapan iti day taabanag balasang ko? Ngamin, talaga anapatagkan ka ni Albert. Jack ilibak na ita, nana. Numabalin la ko mga ipaay ko kan kuan na tibiyag ko. Tapno agriingan. Aramidak. O na yun, anagtanok ka nga agayat. Nana. Sikan ti katanukan nga agayat anamamok. Ngamin, kabaulam nga isakripisyo ti amin. Ultimo ti bukod mo akaradkad para laeng iti ay ayatan. At dalay na si Kasok Basit, Panyero. Iso api manawak pa lang dito ospital. Oh, apay Panyero. At da ka din napasamak bayat ti kawan ko? Nasang petak dito'y ni Misty. Ha? Saan mo't kitya nagaramid iti may kaniwas? Impadlaw namanen kanyak ti kinabastos na. Panyero, Makapapungtot ti kasya adyan na ngay pagpakita na kanyak kita. No jak la pampanunutan nga amangan no nakarkarong agbalin anakiro ti amin. Amangan no pinarupa akon. Panyero, nas ka nalakdampay lang ti Riknam. Laglagi pa masaan pa natalgad ti kasasad ti anak ko. Nilang Albert ti amok ang makaisakit kinilay ka no bilang. Gusto ka, Panyero. Day tama ti pampanunutan. Iso ka na yun ngay karkararag ko asapay lakuma. Tagimbagan ni Albert. Kunak man no orno sa monte amin, may papan kada kayong agama. Ngam apay atong galad dati gundaway mo, ket paluspusan mat. Dan. Imbagak matan asikati rumbang nga agpakumbaba. Ngam di mo mat ar-aramidan. Talaga mat ang kasta ti plano. Ngam no adan dita ti gundaway. Ruming baw tinakaro asurun ko kinini papa. Anya? No apay kasta ti ugalik. Nalaklaka a dumikar ti surun ko. Ngam ti panagpamarang ko kuma. Nasawa kanyak ni Panyero Fausto, ti panang sarungkar ni Mystic ni Albert. Juan Amado, kailo na kanon ti anak ta. Ay, Caridad. Agpada ta makamu iti kayat ni Misty. Amado, Amang ano ipilit naman ti kayat na. Ngay sudakin ni Albert ti agasawa. Amado. Amang ano nakikompromiso ka manen kini Misty. Ha, Laglagi pam kuma, Caridad.
Addan kaayan ayat ni Albert, ni Laika. Mabalin ka di, amado. Saan pa'y lang aday tati pagsaritaan ta? Diyak kaya't apagsaritaan day tabanag. Caridad, Tinapatag ita katika sasaad ti anak ta. Day talang ti kayat ko amaasikaso, itagon dawat. Anya nga Laika, naisaganam ka din ti amin. Kuan, nana. Nasaya at nga rod. Naskan a kompleton ti imot ta amapan ija ospital. Nana, Amangan ngamin no adda malipatan ta kat makaungat ni senyora. di kay agdanag. Amin abilin na. Insagana kon. Amin nga baga ng aramida. Inring Paskon, nana. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, mabiit lang tag sagana ak matan. Kalpasan na, mapantan ija ospital. Naimbag tadi ka pa'y pimanaw, Fausto. Caridad? Kaya't ko la amaamuan, no kabaala matubngaran ni Misty. No bilang tagpagunggan. Caridad. Apaya kasta ti damdamagan. Di ko masaludsod ko tisong batang, Fausto. Natangkan ti ulo ni Misty. Ado dagiti ibagbagakan ko na adi na ipangag. Anya, Ngumno bilang tagaramid iti parikot. Jack itulok. sapay la ko mga rod matungpal mo dayta, Fausto. Tamo matan. Mariribukan kami pa'y laeng. Gapo iti sasaadan ita ni Albert. Addan ni Jaylugan ni Caridad, balasan ko. Isumat lagayam adyakon na danon dito silid ni Albert, tito. Laika, balasan ko. Ipakaamugla ko mapankwana ang naaramid kon ti amin abilin na. Diyak namin kayat nga agungat ni senyora. Amom, Laika. Maragragsa ka na kidar aramidem. Tito, Magustuak ti pakpakita mita. Patsyag ang makatulong dayta tapno lumok ng tipuso ni Caridad. Kat idyan nan ti agbalin alaped kada kayo kini Albert. kasta ka di, Tito Amado. Wen, Laika. Iso nga ituloy mo ti kasta nga raramidam, ha? Kang runani ti amin, agtultuloy ko malatta ti kinasimpet, kan kinasayaat mo at tao. Di nakmanan kaskaso ni Papa. Nakita namat asimang patak. Ngamkas laawan tinakita na. Nakatutuklatan ti panagbuya na iti telebisyon iti sanas. Bayat ti panaginom na. Kaya't nakapapasan? Pues, kita aglaang no asino ti saan ang makabaal kada kami. Sa anak apaatiw kin ni Papa. Kasanon ti bilin ni Dan. Kuna ni Dan anaskan nga agpakumbaba. Tapno maurnos ti amin. Ket di nakbasta mabisto ni Papa. Nidyaklap tay kaskaso ni Papa. Amangan numapaay ti plan. Laika, balasan ko. Adalaman terabi. Agtalinaod kakadilatan di taabay ti kaman ni Albert. O, nana. Bye-bye anak lata ko man dito eh. Kaya't kung adda aklaang dito'y abay ni Albert. Ala, sikat ti makaam mo. Yidakbit iti may sa akama, tani. Agtuglepak matan. Sige laang. Siya kung ti makaamo dito'y, nana. Sige nga, Rod. Albert, adda aklaang dito'y sibay mo, ha? Sa anak a pumanaw. Katap no mariknam ti kadda aklaang dito'y. Igamak ti dakulap mo. Tanong uray no maiturog ko. Nalakalaang amariknak na kuti. Sapay la kuma.
tagibakan ha. Agriin ka kuman. Tapno mapunasan ti panagdandanag mi an. Kartingam amado, kaslang amin sa balit ti agparparit na kanyak. Isu nga inawis ka nga agsubli dito ospital. Sige latan, Caridad. Umuna kan iti seled nga ayan ni Albert. Apay nga taaya akastoy ti marikriknak. Adda nga ta mapaspasamak ka ni Albert. Asaan nga impakpakaam mo kanyak da simang kanlay ka. Agalwad da nga ta. Jak ida mapakawan. Naingat ibilin ko nga ipakaam mo da kanyak ti anyaman na mapasamak. Ngam apay asaan da nga impakaam mo no bilang laang. Imposible nga min nga agtibayo ag iti kastoy. No awan ti daka sa mapaspasamak. Adda itan ti silet ni Albert. Ilukat kon tiri daw. Nakadumog ang nakaturog ni Laika. Iti kama ni Albert. Katkadindin na kulap na ti awanan pa'y lapuot na nga anak ko. Ay, anyan ti kastala nga da. Nakaidamot ni Simang iti bagir akka. Caridad? Shhh! Di ka natagari, amado. Ala, inayadan tati sumbrag iti silet ni Albert. Pasensya kayo, senyora. Jak na puutan ang naiturog ko ang nakadumog iti kama ni Albert. Awan na nyaman na. Kalaat mo ta nagsubli kayo, senyora. Apay ka di? Awan mo't kit di. Kaya't ko la amamuan no anyan ti kasasaad ni Albert nga anak ko. Makapaliday nga rod, senyora. Tawan pa'y la tinagbaliwan ti kasasaad na. Laika. Tinasayaat, senyora. Itimplaan kayo iti mainom. Mabitlaan. Saanan? Di nakpanunutan. Senyora. Patgaklang tiriknak nga agtalinaod pa'y laang iti sibay ti at. Kunaklakit din no anyan tinapasamak, senyor. Awan mo et Simang. Jak la mabalin alapdan ni Caridad iti kiddaw na. Ngagsubli kami dito ospital. Tasaan ka nung amin na makaid na. Nakababain paikit din. Nadanundak ang nakaidda iti may sa akatre iti siled ni Senyorito Albert. Awan ang yaman na. Talaga nairantaday di akama apag inanaan ti agbantay. Senyor. Ngam nilay ka. Nagtalinaed nga day ti abay ni Albert. Kaya't na ngamin amabantayan iti husto ni Albert. Kasayaatan kanuno at dalang iti abay ni Senyorito. Tapno marik na adagos, no bilang taagkuti. Wano makapuot ni Senyorito. Simang. Talaga adi na baybayan ti anak yo, Senyor. Di na kadikayat akasarita, Papa. Kaya't ka prangkad, Misty. Papa. Aglablabas kan. Anya? Amom ka di. Amanipod iti na minsan. Di nakinawagan iti kastano agsarita ta. Jakam non niya ti kayat mo apagparangan. Agamuray non niya banday ta. Saan nga umno? Pasensya kayon kanyak, Papa. Nagpasugnodak ngamin. Tamarik nak ayad adayuyo kanyak tirik ngayon. Anya? Amo ka nagbidutak, iti napanak iti ospital anabartak. Ngam saan dakla ka din ama pakawan, gapo iti inaramid ko. Misty. Maawatan dak umamat. Masaksakitan akmat gapo iti mapaspasamak. Nang runakat amuyo nga agayatak kin ni Albert. Di mo't imbagakan ka. Kasayaatan no sardengamon dalay ka kan Albert.
Day tapay ti maysa, Papa. Awan man la ka din ti aramidan nyo. At kasaritang anyo kini Tito Amado. Nga maapay akas na awan anyaman na kada kayo. Nga oray saanan amatong palpay day di asaritaan. Anya ti makagapo, Papa. Apay nga umay ayon kayo latan kadagiti pasama. Malipod pimanaw da Senyora Idirabii. Di kan naturog apulos, Laika. Nana, Amkam ka di nga amangan no agsublida manan. Kat masangputan da ka anak katurog. saan matket di, Nana? Iso na lang tadya ako nagtuglupay. Kasta ka di. Wen, Nana. Oh, apay anagsen na ay ka. Panagriknak namin kat. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama. Anya? Ne, apay ko ma, balasam ko. Di mo't lang aminan agriing ni Albert, Nana. Laika, saan arumbang dayta ang Margaret nam? Laglagi pam. Uray kasta nga awan puot ni Albert. Mangmangag na ti ibagbagam. No talaga amang mangagnak. Kano talaga nga ipatpatagnak. Agriing ko mga rudan. Laika? Dayta ti karit ko kankwana, Nana si Mang. Albert, numang mangagnak. Kaya't ko apanat nga kam ita nga ay ayatan na. Agriing ka kuman. Tapno mapunasan ti panagdandanag ni. Di kad nasaya at no nakapagsarita kayo gayam. Kat nailawlawag mo pa yung tibandag mo. Nakitak tilangan ni Papa idi-insider ko kankwa na dagijay apagtantan. Anya tinadlaw mo? Adda ilimlimad na kanya. Anya? Dayta ti paiso. Dayta ti masigurado. Amangan no atap mo laang dayta. Patyanak dan. Diyak pa'y nagbidot iti paliiw ko. Iti atap ko. Talagang adda ilimlimad ni Papa kanya. Ngam, anya ko madayta? Isa ti kayat ko amamon. Misty? Panagkunak kat adda pa kainaigan ti pamilya ni Tito Amado. Ha? Dayta ti agpaiso. Iso akas jay launa yun ti pannakisimpat siya ni Papa kadakwada. Nang ro na itatakas jay ti kasasaad ni Albert. Adda lakit di ilimlimad da. Itamampay adi mo kahit timasapa amapan di ospital, karidad. Diyak maawatan ti bagi Amado. Kasla na po kawan tinamnamak. Kasla kayat kun nga isuro langan ti bagik ang mga klon iti amin. Iti anyaman ang mapasamak ka ni Albert. Karidad, amom ka di ti sasawam. Nabannog ako ng Amado. Nalabit at talaga akas jay tinaituding. Iso ati kayat ko kuma. Isurok lahangan ti bagik ang mga klon iti amin. Itapay lahan. Naskan ang masursur ko. Nga klonan, nga awanan ni Albert. Diyak kayat dagita sasawam, karidad. Amado. No di mo kaya timapan di ospital, saklangan timapan. Agina na kalangan, tama nga no bunga lang tibanog mo dagita abal baliksam ita. Sana mapunas iti isip ko dagiti imbaga ni Misty di Rabi. Pusto ti amin nga imbagbaga na. Nadnatlawmat ngamin nga agpaiso. Akong kontra akong ti amin akayat na. Hangan mo dyak aramidan ti kasjay. Amangan no anyamat akalokman ti aramidan na. Ba nagadyak mat itulok ang mapasamak. Nasirib ni Misty. Patsyak asan nga agnanayon ama iliman ko kan kuha na tipod no. Ngam kasin karik iti bagay.
Mag-ingat ka ba, alam? Ilimod ko tipod no. Tapno saan nga adda ako meron ti amin. Nana, apin agmay sa nga imay dito ni senyor. Ayan ni senyora. Nagbati ka no, ijay balay. Ano niya? Nakaskas daaw nga rod balasang ko. Itaman pa'y ang nagbati ni senyora. Idinto ta idila ang rabi, kat nagganat nga imay dito ospital. Ang mga no damot ton madi amarikrik nana. Nana, Anya, tinasayaan. Agawid tayon. Tapno maasikas. saanen, syaklaangan ti agawid balasang ko. Ha? Agbati kalatan dito ospital. Ngam, ang mga no kaungatdak no aramidak ti kasta. Siya kun ti makaam mo amang ilawlawag. Kan kidawak ka ni Senyor Amado, tapagbatyan na kalaangan dito ospital. Tasyaklatan ti agawid ang mga sikaso kan ni Senyora Caridad. Anya di ko nam, Misty? Nasaysaya at sa nasaanan nga agriin ni Albert. Misty? Kasayaatan sa tikasta. Tapno awan lakit nga rodan ti agnumarkan ko na. Anya? May mayan. Saan ka di, Dan? Kita man laang no kabailan nilay ka nga aklunan no bilang tamatay ni Albert. Sika? Kabailam nga klonan? Apay kit din asan? Anya? Apamunak, Dan. Praktikalak ataw. Anya kumaaga po nga inak agladladingit no bilang laang? Natay nga roden. Di awanen ti maaramidam. Amok no niya ti marikrik na like ka balasang ko. Tito, Maawatak mo ti marikrik na ni Caridad na ina ni Albert. Iso na lang tanarigat at timbangan no asino kada kay tirumbeng nga ayunak. kinapudno na, Tito. Kasla sumuko akmat kay. Anya? Kas ka ni Senyora. Kasla kayat kumutan na palubusan ni Albert. Laika? Nalakla ka siguro nga aklonak no makita nga ginanan. Ngam ti makit-kita ka marigrigatan na lumablaban. Pangasim, Laika. Saan ka kumanghagsaw iti kasta? Tito, Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam kasakitan siguro ti mapukawan iti anak. Isu asyak. Diyak kaya ti sumuko. Isu mas daawak. No apay akas jay tinaisawang kanyak ni Caridad. Katsikalay ka. Pangasim. Agpagpakasi ak balasang ko. Saan ka Diyos ko. Tito, anya ti mapaspasama ka ni Albert. Diyak ka mo balasang ko. Kalat matlang nga. Tito, kitaan nyo. Nagbulagat na ni Albert. Uwan nga paiso. Ti doktor. Nas ka na mamuan na dahito ang mapaspasama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Gusto nga tada ito'y abang panunutak. Gusto nga tada ito'y nga aramidak. Panagunak, kat husto lang. Tano bilang tasaan ang makalasat ni Albert. Patsyag anormal lang ang ti amin.
Di na konsideran ni Misty. Tasaan matan apakairanudan nilay ka, ti anak ko. Maaramid kung tumatan ti amin na kayat ko. Tawanan ni Albert abang lakpad kanyak no bilang laang. Ni Amado. Hello, Amado. Caridad, kamo dyanan na. Nagriingan ni Albert. Anya. Dahita di Alpeso. Nagmulagatan di anak ta. Nagriingan. Madamaitan nga sa asikasuan dagiti doktor. Kasta ka di. Aging gaita. San pay lang nga mapunas iti panunot ko dagiti impagan ni Misty. At damit punto na. Nadnadlaw mat ngamin na talaga akong kontrate kayat na. Minsan kumot akontraan. No kumatahos to ti kayat na. Minsan mat nga rod. No panunutan na naimbag. Narigat ti sitwasyon ko. Ti sasada. Maipitak iti asi amarikreknap. Kenti agdadata akin napudno. Masyanak ka ni Misty. Nakadunakon manipod na adaan iti nakam. Ket maipitak mat iti agdadata akin napudno. Aputot ko ni Laika iti daydi Salome. Igam ko ti pamanagnet. Apudpud nung anak ko ni Laika. Taday ta ti resulta ti DNA test. Iso na lang. Tadyak mo't mabalin ti agdarasudos. Nangrunak at nakiro ita ti sitwasyon. Iso anarigat ti sasadak ita akan ito. Albert, anak. Anya ti kayat mo. Ibagam kanyak, iho. Mabisin ka kadi. Wano anya. Caridad, saan mo nga apuraan ni Albert? Apay nga minadinak sungpatan na pulos. Kitkitaan naklatan ti anak ta, Amado. Normal lang dayta, sigun iti doktor. Sana rumbang ama puwersa ti anak ta. Iso abay bayam lang. Ti importante ita, nakariing madlaangan. Albert, agyaman ak iho, tanakalasat kan. Kunak lakit din no di kan agriing. Impagarup ko lakit din no agnanayon kan na nakaturog. Ngam nagriing kan, nakapuot kan. Oh, di kagsangit iti sangwanan ni Albert. Amangan nuan niya ti mapasamak. Diyak malapdan ti bagi, Amado. Nalaos, tiragsak ko. Agpada tayo ti marikrik na, Caridad. Agpada ta naragsak, gaputa nakapuuten ti anak ta. Agyaman ako unay, Diyos ko. Kung naklakit din na ang tultulo yun, ama pukaw tinamnama. Asaanan nga agriin ni Albert. Ngam ita, nakapuutan ti ay-ayatek. Kaya ta sa wanda ita, nalasat ng tipagkat. Kat amok asika ti makagapo, Diyos ko. Di mo binaybayan ni Albert. Agyaman ako unay. Laika, balasan ko. Nana, Natungpalan tinabayagan nga ikarkararag mo. Nakapuotan ni Albert. uwan nga rod, Nana. Katjak mailawlawag ti ragsak amarikrik na kita. Mamati kamot siguron iti kanayon nga ibagakkan ka. Saan amat maturog ti Diyos? Nana, Ita tanakapuutan ni Albert. Patsak nga agbalinan ang naurnos ti amin. sapay la kuma, Nana. Ngam kasayaatan na orayan tayo nga agimbag iti husto ni Albert. Amangan na dapay jak na pirmaan, Dan. Napirmaam aminan, Misty. Awanin tinaliwayam. Nasayaat nga rod.
Oh, apay. Papanang? Kunamat, pirma ak aminan. Saan ka di? Wen? Mabalinak nga rodan arumor dito opisina. Anya? Kaya't mo asawan. Simrek ka lang dito tapnog pirma ka? Adda ka mat ang mga sikaso iti amin. Saan ka di? Misty? Iso abaybay anak kadilatan. Sa dino ti papanang? Mapan ka kadimanan iji ospital? Saan pa'y siguro? Kayat ko tiyagin na. Agawid ka nga rodan? Saan? Diyak pa'y kayat ang makita ni Papa. Di kayat ko, makapagpanunot animbag, may papan itinaibagakkan ko na. Papanam nga ron? Paginanaam? Iti balay nga baba nga. Nasaysaya at ijay na ulimat. Sa anak ama disturbo bayat ti panaginana. Nakaturog man ti anak ta, amado. Gusto laeng tapno makainan na. Nadardaras ka no ti panagimbag na no maturog. Kuna ti doktor. Kasladyak pa'y lamamati. Karidad? No kaano ang mapukpukawan tinamnamag? Santo agriing ni Albert. Kat siguradon analasat nan ti pagkad. Wala, tane. Inikat na pa yan ti aparato ang nakakapatkan ko na. Diyak may lawlawag ti marikrik na karagsak ita, amado. Agpada talagang karidad. Data tinaganak ni Albert. Kat data nga ron ti kang runaan ang maragsakan. Itata nakapuuten ti anak ta. Saan apulos anadlaw ni Misty? Nga addamanen na papirma akin kwa na a dokumento. Amang yak akar itinagan ko iti sa nikwada. Kasano ko mga minamadlaw na? Kit makumikom ang mga asikaso iti personal a plano na. Numalpas ton ti amin. Sigurado nga awan ton ti maramidan na Misty. Kanton Fausto. Nang rona ket nalpasan ti saritaan mi iti mismong abogado da nga agama. Asino ti mangipagarot? Asyak a nagtaod laang iti simple. Ken marigrigat a pamilya. Ket agbalinton a may sakadagiti kabaknangan a tao. Nadalos ti pananakaisayang kat ti amin. Di naktulakid di masider ni Don Fausto. Taag parang tuan ni Ma'am Misty takim plano iti amin. Talaga ano na utak ti tao? Saan a basta maimamag? Kas kanyak? Awan ton ti asino man amabalin amang imamag kanyak. Nga uray pay da Don Fausto kang Misty. Sigurado ang malasatanan ni Albert ti pagkada. Iso asya kon ti makaammo iti anak ko. Senyora, Awan mo't siguro ti makunamlay ka. Napatgan ti kayat mo. Sikati na nga sikaso ka ni Albert iti kalabas. maawatak, senyora. Ayad ni si Mang. Kasarsarita ni senyor di tarwar, senyora. Ala, rugyamon nga isagana dagiti naska na mayawid. Dagiti sana nakasapulan diti ospital. Iti kasta, basit tula ang ti imat tayo, narumwaran ni Albert. Malidayan ka kadi, malasang ko. Apay ko ma, nana. Gaputabilin ni senyora nga agyan talaangan dito'y balay. Saan, nana si Mang? Okay lang ang kanyak tibilin ni senyora. Total, amo kon anakalasatan iti paggad ni Albert. Laika, Kan may isa, napatganti kayat ko. Ano agriingan ni Albert? Siyak ti kaunaan ang makita na nga adda iti sibay na. ha, Napasamak ti kalikagom ko, nana si Mang. Iso nga umdason kanyak dayta. Maragragsak anak panyero. Nakarkaro pa'y kanyak panyero. Ket
Nilay ka. Nakarkaromanan ti kinaragsak na. Ayan na nga Rodan. Landingitag panyero. Ngam awanan dito ospital ni Laika. Nagawid dan kini si Mang. Pinagawid idan ni Caridad. Dahil so kanon ti makaammo ang mga sikaso kini Albert dito ospital. Kastagayam. Amo ka malidayan ka. Tadi mon makadan na dito ospital ti anak mo. Puno dayta. Nga maawatak panyero. Agyaman ak no kasta, panyero. Awan ti parikot iti dayta. Ti importante, nakalasatan ni Albert iti paggat. Kat apaman ang makapaimbang iti osto. Patsyak ang may simpanton ti may papan ka na kuhadakan ni Laika. Talagaan na ulimat ito'y makapagpanulutak iti gusto. Maplanok ti kasayaatan nga aramidak. Nidan, anya nga tatibagana. Song batak man laangan. Hello, Dan? Misty, nalabid adi mo kay amo daytoy. Iso nga inyawag kon. Anya nga min dayta? Nakariingan ni Albert. Anya? Sigurado ka, Dan? Patsin nak, Misty. Napanak iti ospital. Kat dayta tinaamwak adama. Kastagayam. Agyaman ak iti impormasyon, Dan. Diyak laing pagaro pamasangputan ka dito'y balay. Di ka kadi maragsakan nga daak dito'y balay, Papa? Saan kat ano sa dinula dita ti ayan ko? Misty. Nagapu ka kadi iti ospital, Papa? Apay adi ka sumumbat. Salsalud-sudak no naggapu ka iti ospital. Wan, Misty. No kasta, amumat nga Rodan ang nakapuutan ni Albert, Papa. Imbagagayaman kan kanidan. Nagkita kami iti ospital iti aldaw. Aklunat, Papa. Nidan tinangibaga kanya. Amo na ngamin asyak ti kaunaan amaragsakan. Numaamwak ang nakariingan ni Albert. Misty. Papa, itata nakariingan ni Albert. Kaya't ko ang mga ganti planom. Anya ti aramidam, itata nakariingan ni Albert. Anya ti kayat mo asawan? Oh, come on, Papa. Di ka kumamanin agin didiam mo. Apay, nalipatam ka din, timbagam kanyak idi. Urayan tapay ang makariing ni Albert. Santo pagsaritaan tati may papan kada kami. Anya? Di mo kunaan ang nalipatam mong dayta, Papa? Nalipatan mat ka din, timbagakan ka. Abay-bay amon ni Albert. Anya? Adan agtagikwakan kwa na. Isung aklo ng lakuman ti amin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Napakan mo ka din ni Albert? Juan, Amado. Oh, apay. Kaslada kayat na nga ibaga, itay pakpakadag. Iso nala ang tawan mo ti sumngaw abalikas iti bibig na. Anya? Dahil tati agpaiso, Amado. Ang mga nusap-sapulan na ni Laika. Ha? Saan ka kumangagong at Caridad? Ngam posible ti ibagbagakan ka. Anya nga tano? Pangaasim, di mo ituloy ti kayat mo asawan. Ha? Itad mo kumakanyak ti kundaway ang mga sikaso iti anak ko. Kayat ko at taripatuan ni Albert.
Balasan ko, anya manen ti pampanunutem. Ni Albert, nana si Mang. Ha, Nangangatan? mabalin ka dilay ka? Adda ija ospital da senyor kan senyora. Imposible abay-bay anda ti anak da. Sa bagay mo't ket di Siguraduam kit di anadalos akanayon ti silid ni Albert. Tapno nakasagana iti anyaman nga oras sa makaawidan. Ar-aramidak dayta, nana si Mang. Patsyak ang makaipaay dayta iti ragsak kan ni Senyora Caridad. Namnamaat mo't dayta, nana. Alangarod, agtrabaho kan. Di mo unay panunutan ni Albert. Ta sigurado nga awanan ti pagpaggadanday dyan. Saan mo na nagsubli dito yung opisina ni Ma'am Misty, sir? Basta ka di. Apanan ng arudan. Lading itag, sir. Ngamjak mo. Takunayan mo't naggapo dita balayo. Saan? Amangan mo't no napan iji ospital, sir. Maragsakan laki di dayay. Na nakapuotan ni Albert. Malapit na kasta. Sige, agyaman na klagan dan. Awan na nyaman na, sir. Sige nga Rodan. Bye. Bye. Talagang umay ayon kanyak ti gundaway. Makumikom dagiti agama. Maipapan ka ni Albert. Nangruna ita. Ta nakapuotan ni Albert. Sigurado ang nakarkaromanan ang makumikom kenkwana ni Misty. Banag akakayatak. Gaputa pabor kanyak dayta. Naskan akontrolak ti pungtot ko. Pilitak na iliwliwang kinaibaga kanyak ni Papa. Tapno sa anak ang maapektaran iti umay ko dito ospital. Diyak kaya ni Tito Amado day tamasawat ko. Tito Amado, Misty, iha. Si kamit gayam. nadamag ko ang nakapuutan ni Albert, Tito. Wan, iha. Nakaringan. Agyamanak no kasta. Tito, mabalin ko kadi amapan kitaan ni Albert. Sige lang, iha. At dahil silid na ni Caridad. Agyamanak, Tito. Sige, labsan kayo pa yung arod dito eh. Narigat no lapdak ama panijay ni Misty. Amang ano dumlaw. Nang runak at binaga ako ni Panyero Fausto. Iso kasayaatan latta, ti inaramid ko. Kunak man na nakapuutan ni Albert, tita. Day dati agpaiso, Misty. Iso na lang ta saan pa'y mabalin a puwersaan a kasarita. Kasta ka di. Sa bagay, awan nga agpayson ti aparato ang nakakapot kan ko na. Misty, Da kayo ka diti adda dito idinagsubli ti puot ni Albert, tita. saan? Anya? Sino nga rod, tita? Ni Amado, Kasta ka di. o ni Iha. Ni Amado ti adda ditoy, idi nakapuot ti anak ko. Sigurado kayo, tita? Mabalin ka di, Misty, no di nakpatyan. Kasayatan siguro, no. No anya, tita Caridad. Apay adiyo ituloy ti kayat yung ay baga. Pangasim, Misty. Tiyak kayat ti makisubang. Sa anak ang makisubsubang, tita Caridad. Iti kaanuman, amuyo adyak tumakisubang kada kayo. Sige, jak pa'y la ipilit ti kayat ko ito. Nyamsapay la kuma. Tamatungpal amin nga imbagayo kanyak iti kalabas. Saan man na matagtagarin ni Laika. Amuklatan, no anya ti pampanunutan na. Uray di naaklunan, amok, kailiw na amakita ni Albert.
Ang, naingat ti imbilin ni Senyora, nga agtalinaod kami laangan dito balay. Makapan kami la siguro ija ospital, no mismon ani Senyora ti mangibaga. Ay, kaasimot nilay ka. Nana si Man, Balasang ko. Apay ka di. panagkunayo. Kaano nga tang agawin ni Albert? Ha? Kaano nga ta makaruwar iti ospital? Jack maibaga, balasang ko. Kailiw ko na makita ni Albert, Nana. Amok, madlaw-launay itilangam. Nana, Ngamnas ken nga agtong palta itibilin. Tano sa lungasingan tatikayat ni Senyora Caridad. Amangan no anyamanen ti mapasama. diyak ko magustuhan ti panagsarita mi kini Tita Caridad. Talaga adakkel tinagbaliwan na. Ngamihanos ko nga orayan, aging gang agimbag iti husto ni Albert. Awan tumot siguron ti mairason na kanya. Inton na anayan ti panagimbag ni Albert. Mabalin min tumot siguron arisotan ti parikot. Saan laangan ngagbidot ni Tita Caridad? Tano day jay taalay ka ti ayunan na. Diyak laamon asawan na. Sa anak abasta sumukulatan na. Saan asyak ti padpadasan na. Ngayon, kabailak nga aramidan ti amin akayat ko nukas kasano. Kita ni Albert Caridad. Amado, Nalikutag dagiti mata na. Kaslad da sapsapulen na. ha? Di mo ka di madlaw dayta. Patsak nga mumunuan niya ti kayat ko asawan. Amado, Aklunin taman wano saan. Dakkel tinaitulong ni Laika iti panagsubli ti puot ti anak ta. Saan mat siguro adakas na palubusan ni Laika nga umaymang sarungkar kini Albert? Anya ti amom, amangan no isumat ti makatulong. Tapno pumardas ti panagimbag na. Wanak tumot nga nga daka dito eh. Saan ka nagbidot, misti? Dan, Nagtalinaid ka kadilaan dito eh. saan? Napanak ijay ospital. Kasta ka di. Dahil tayo pwesto. Nyamkas iti sigon. Nadagdagan laang tisurun ko. Apay ka di manen. Diyak kaya tapagsaritaan dito, Dan. Ha? Ang mga noan nyakit di ti mapasamak. Naday takit din ti pagsaritaan ta. Ala, si katimatongpal, misti. Diyak kayat adagdagan ti saron mo. Tadyak kayat nga iraman nakmet akagura. Siniguradok lang ang nasaya at ti kasasaan mo. Isungag pakadak mo't lang. Pumanaw kan adagos? Ha? Saan pa eh? Dito'y kapay kuma. Kasapulak ti kasarsarita. Tama nga no madadaal ti utak kung ang pampanunot kadagiti mapaspasamak ita. imanugot nga umay ka dito oy. Taada punto ni Amado. Senyora, Aklunak man mo no saan. Pudno ti imbaga ni Amado. Dakkel tinaitulong mo tapno malabanan ni Albert ti pagkad. no anyaman ti maitulong ko. Aramidag, senyora. Diyak kayat nga agpadata nga agpamarang. Taagdadata mo't nga ammom no anya ti pudno. Ha? No siyakla ti masurot, diyak kumano-manugot iti kastoya. Ngam para kan ni Albert.
Nagkuti ni Albert. Nagmulagatan, senyora. Laika. Nagsaon ni Albert. Albert, Dito. Kaabay ko. Laika. Laika, agtugaw ka kano iti abay ni Albert. senyora. Alam, Laika. Abayam ni Albert. Agtig Laikaan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kuna man nagsaon ni Albert. Ngam apay nga rod nga agsangsangit ka rimwar iti salib na. Nagsakit gayam, amado. Nagsakit gayam. Tiyan niya. Nilay ka, tiim mo na, a pinagtugaw na iti abay na. Saan asya nga inana? Karidad. Rumbeng la kumamaklon munday ta. Saan la aday ta? Kaslakit din nilay ka tinagbalin arason. Tapno maikagumaan na ti agsao. Karidad. Urayan niya ti aramidin ta. Day ta ti agdadata apod no. Isungarod ngay bagakkan kan, saan ka di? Dakkel ti maitulong nilay ka kini Albert. Day ta ti agdadata akinapod no. Diya ako nagtuloy na pa ni ospital. Tapno na amuak kumano na pa ni ni Misty. Kaslang amin adda ti sabali ngagparparik na kanya. Ama pasamak ita. Tanagsublin ti puot ni Albert. Noon man da ito'y ngagparparik na kanyak. Nasken asaganaak. Diyak kaya't amakla at agtulatan. Iso akasayaatan no agsagana akanayon. Iti kasta. Amok to. Noon niya tar aramidat no bilang lahat. Ayan ni senyora Caridad, Tito Amado. Imuna ni Jekotche. Saklangan ti simrak dito ay tagpakadaak. Ha? Sikapay lang ti makaam mo dito ay ha? Sa nabali tabilinat ni si mga umayadagos dito ay apaman na makasangpet kami di balay. Sige nga Rod, Tito. Nakakidamot ni Albert. Nagreing itay, Tito. Kat nagsaupayan. Kastamot lang ti imbaga ni Caridad. Tito Amado. Kagura na ka din ni senyora. Apay kumamat. Panagkunam ka diket. Umanugot nga agbati ka dito ospital no kagura na ka. Ha? Iso adi kag panunot iti kumpurmila ditahan. Saan nakakagura ni Caridad? Basta bantayam anaimbag ni Albert. Bayat ti kaawan ni. Planom ka di man nanti agbarta, Misty? Dan. Talon abuti tinaibos mo. Amangan man niya man nanti aramida, tumabartag ka. Kita anak man anaimbag, Dan. Ha? Kita anak anaimbag kunakman. Apay ka di? Nabarte ka din. Saan pa'y? Ngam ipalpalagip ko laang kan ka. Matlagayam. Napintasak ka di, Dan. Ha? Pagsalsaludsudan ka. Napintasak ka di. Misty, nasken ka di pa'y laang adamagam day ta? Namin ano ka din nga imbagakin ka.
Maaglangan ti lalaki asaan nga aggustukin ka. No kasta, maagngarod ni Albert. Ha? Ngam kas itinakon-akon. Sa anak abasta sumuko. Ituloy ko latta dagiti plano. Ngam naskan nga adalat na nakasagana asabani a plano nga isayangkat ko. No bilang tasaan nga agbaligi ti original a plano. Agsasarunon ang matungtong paldagitikid daw mo itinamarswa, balasang ko. Nana si Mang. Idida mo, kayat mo ang makariing laeng ni Albert. Agam ita, agsao pa yan. Aglaplapusanan nga ron ti kinaragsak ko, Nana. Kamaudyanan na, nagimbagan ni Albert. Orayan tayo laengan ang makapapigsa. Pudno day ta, Nana si Mang. Ay, anya nga iti kunada senyora kan ka. Madlaw nga daapal kanyak ni Senyora Caridad. Ngamno ni Senyor Amado, patsyak analaos ti ragsak na, ta nakatulong ak iti panagriingan ni Albert. Oh, apay anagsan na ay kayo. Sabali nga minti atabak. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan? Amangan no ita taagimbagan ni Albert. Kat agsubliman ng tisigod nga ugali ni Senyora Caridad. At da kami kini Caridad dito'y balay, Panyero. Dalay ka kan simang ti adday di ospital. Basta ka di, Panyero. Wan, Panyero. Apay ka di? Kaya't kula bumanganda ka sarsaritan, Panyero. Nunawaya ka lakit ti, umay ka dito'y balay. Alaman nga rod, Panyero. Masiguranak kami dito'y balay. Ala nga rod. Urayan ka, Panyero. No siya amay sa. Awan mat siguro ti dakas na numapan ka di ospital. Kabarbaro man day ta, Dan. Sigud mat alapdanak no kayat ko ti mapan ijay. No nabartag ka kuma. Ngam saan mat? Naginom ka nga agpaiso, ngam apag-iso lang ti ininom mo. Dan, Iso panag ko na. Kit saan adakas? No kayat mo? Uyugan ka pa'y. saan? Ang mga no ko na andapay anagimutak iti mangisakit kanya. Misty? Sa nabali, tawan matiplanok amang riribo. No bilang tamapanak ijay. Isa ka ba alak timapan nga oray agmay-maysa? Adakin ka dayta. Basta tanangam titignay mo. Wan, laglagi pagtayta. Kit no bilang anyaman ti mapasamak, mabalinak nga awagan na dagos. Taumay. Nakaturog man ni Albert, Laika. Sana bali, Nana. Tana pag tumartamot rin, kalpasan ti panangan na. Ay, unay kat ngaminan. Asino ay ti mangipagarop, ang mapasamak ti kasjay nga aksidente kan kwa na. Nana, Nakaro tinapasamak. Naimbaglaangan tanakalasat ni Albert. wan nga rod, Nana. No saan lang ata? Kay na, Jack siguro amo na niya ti aramidak. Laika. Amang ano mapukaw ko ti limbong ti panunot ko na mapasamak ti kasta. Ay, saan Di ka agsaw iti kasta, balasang ko. Iso ngamin ti marikriknak ang mapasamak no bilang laeng, Nana. Idi napukaw ko day di inak. Kasla mapukaw kumutan ti limbong ti panunot ko. Naimbaglaangan ta nagbalinak anatibkar. Kat nalasatak day di apagteng iti biyak ko. Sabali nga rod na talaga ti ugali na nukasta, Panyero. Nakunamon, Panyero. Panagkunak, kat kabalan na nga aramidan ti anyaman akayat na. No saan amasurot ti tarigagay na. Iswa kayat kumati agbalin na naanad. Narigatan. Panyero. Kasla makit-kita ko nuan niya ti mabali na mapasamak.
no bilang tamamuan ni Miss Titi Agpaiso. Panyero. Sigurado nga agpagunggan to dayjay. Naku namon. Tadi na ngamin namnamaan at itao akagurgura na. Ket anak ko gayam. Adak dito'y balay, iha. Apay ka di. Kaya't ko na kumamag di makidamag, tita Caridad. Iso nga inawagan ka. Misty, Naman yan, tanda ka maggayam di tabalayo. pasensya kan, iha. Kaya't ko lang amin ti aginan sakbay nga agsubli aki dya ospital. Kaslang mo ko no asina ti aday sa ospital. Misty, Ngam okay lang. Sa anak pa'y lamang kong kawan itinamnaman, tita. Namnamaat nga iti udi na asyak tumatlaang ti ayan ti simpantyang. oh, Ano, tita Caridad? Kasabay nga ron. Bye. pinutad nan ti saritaan mi. Ay, anyan. No kaano ang nakaringan ni Albert. No kaano ang nalasatan nan ti pagkada. Santumot kasla kumarkaro ti parikot. Talaga asabalin da ito'y ang mapaspasap. Lalo na kalitan, Albert. Sa bagay, kuna ti doktor, kasayaatan no kasta, tapno makainan na iti husto. Kat nadardaras di pa nag-recover na. Isabaybay aklaan. Jackson sigaan. Laika, Oh, apay na si ma'am? agturong dito'y ni Senyorita Misty. Anya? Sapay awan da, senyor. Nana. Ang mga nanyakit diti aramidan na. Kunaklakit din na sandak apat ganda si Mangkanlay kangagmay-may sa dito ayan ni Albert. Talagang adda kumakat dakas ama pasamak. Nadidari muar dito isilad ni Albert. Dak kaya't dagbalin akas la nakakaasi. Isa adyak mat itulok no bilang na. Ngamnas ka na. Nagbalikid ni Albert. Nagmulagatan. Nakariingan. Albert, naimbag na irana nakariing ka iti kaadak dito ospital. Talaga kayat ko amay kanta iti kanito nga agsarita. Nalaos tiragsak ko ta nakalasat kan. Kat ita ta nakariing kan. Agpaimbag ka kumaiti kabiitan ang panawan. Tapno matuluyan ti kalay sata. Oh, apay akit kita anak matlatan, Albert. Di ka di maragsakan, itimbagakan ka. Apay, di mo di kayat amatuloy ti kalay sata. Anabayagan anak saritaan datito amado kan papa. Di na ka din ay ayatan. Ay ka. Anya di imbalikas mo. Ay ka. Anyan, Albert. Siyak ti adda dito eh. Ngamday jacket din ababaunan ti awagam tinagan na. Saan kumamat akas ta? Di na kumamat pasakitan iti husto. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya nga tan di mo paspasamak dito silid ni Albert. Nagriingatan? Ay, tsak ang mo balasang ko. Ngam santa asumrat, aging gaasaan arungwar ni Senyorita Misty. Ang mga nanyakit diti mapasamak. Nana, Kunak nga ron nagpagunggan man itahian. Agam nasaya at matipan nakisarita na anagkid daw arumwarta ko mga pailang iti silid ni Albert.
Di namat siguro pagharamidan iti dakas ni Albert. Sapay la kuman, nana. Ay, Ha, rimwaran. Ne, linabsan na talatan. Ngam, nagtadam dagiti mata na anang kita kadata. umay ka, nana. Mapantan iti silid ni Albert. Iawanan bain alay ka. Tilat tanagan na timbalbalikas ni Albert kabayatan ti kaadak ijay. Dandani jak nalakdan ti bagik itay. Naimbag ta na panunot ko tinagtanang. Tanusan, amangan noan nyakit din tinaaramid ko. Jak maaklon day jay anapasanak. Siyak ni Misty. Kakaiso na nga anak ti maysa kadagiti kabaknangan a negosyante dito lugar mi. At iwan ti maysa laang amorseng ababonan. Saan amawain? Jak itulog. Oh, agdiretso ang iti abangak abalay. Kaya't ko ti makapagpanunod. Kita gamlay ka. Kalmado ni Albert. Kat nakaturong matlaang. Saan akas itay kasarsarak ta dito silid na. Apaman ang nakarwar ni Senyorita Misty. Kaslakit din makapungpungtot asaan ang maawatan. Nana, Anya nga tati naramid ni Misty. Apay akas jay ti jar itay ni Albert. jak matam mo, nana. Awan apulos ti mapanunot ko. Ngam, adalakit di madian na pasamak. Saan nga minakasjay ti reaksyon ni Albert? No saan ang nagaramid iti may kaniwas ni Senyorita Misty? No nakapanawan ni Fausto. Rumwartamot nga rodan. Naskat nagsublitan ni ospital. Karidad. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Apay akalata kayat mo manem ti agsubli di ospital. Ika ko man agdamag pa'y amado. Agtungpal kalatan kanyak. Umay ka kuman. Anya nga min ayatin napasamak, Misty. Apay aya ang makapungtot ka manan. Agasan, siyak ti kasangsango ni Albert. Ngam tilat tanagan nilay ka ti balbalikas na. Anya? Wan, makasaon ni Albert. Ngam tilat tanagan day jay ababaunan ti amuna abaliksan. Misty, rumbang kumanasakbaya mong day taabanag? Amo mo ten. Agayan ayaten da Albert kanlay ka. Saan ka di? Dan, Pasensya kan. Ngam nalipatan ka binilin maipapan iti day taabanag. Nasakbayam ko mati amin. kasladyak maaklan. Day tati kang ronahan abanag anasken nga ibturam. Saan mo abasta maibawing day taabanag? Taadakit nga roden relasyon na. Anya tinaramid na ditoy. Nang riribok ka di. Saan mo't, senyora? Nga madlaw ang makapumpungtot idipimanaw. Anya. Kinid daw na ano mabalin. Baybayan mi ko mga agmaymay sa dito'y abay ni Albert. Iso pinatgan mi kanina na si Ma. Anya. Pinanawam ditoy ni Albert. Pakawanan na, senyora. Kaya't ko lang maliklikan nga agpungtot ni Senyorita Misty. Diyak namin kaya't amasi nga itay ti panaginan ni Albert. Ala, agawid ka pa'y laang Laika. Ibagam ka ni Simang, taagawid kayo. Unag no di ka manan agawid.
Apay, papa. Di na kun kayat nga agnad ditoy. Ne, awan ti imbaga kakasta, misti. Kas-lakas ta nga minti kayat mo asawan. Kanayon kadilatan nga ikam iti kay papanan ti tunggal ibagakan ka. Papa, Amom, no saan kala kumaakasta nga ikam iti kay papanan ti amin nga ibagak. Awan kumamot ka ti parikot ta. narigat kag pamarang nga awan ti parikot ta, papa. Mabalin ka di, misti. Dakkel ti parikot ta. Kat amumunoan niya dayta. Ibagam kanyak nun dya dayta. Ilawlawag mo. Ti may pamangkin ni Albert. Aniya. Uray imbagam kanyak adya kun idabyangan kinilay ka. Jaklat ta malipatan tiin karim kanyak idi. Ada kami matlaang kin ni Albert ti agkatuluyan. Panagkunak kat adda pa kainaigan ti ipapan ni Misty ija ospital. Iso a pinagawid natan ni Senyora. Nana, Tanuawan ti makagapo. Imposible a pagawidan natan ni Senyora. Binahibayan na ta kumalata ng bantay kan ni Albert ija ospital. Dayjay tumot ngamin a Misty. Talaga ariribok ti ipapay na. Imbes nga awan kumatirumso a parikot. Hanggang isumot ti pakaigapuan ti saan a pagkikin na awatan. Ala, bayamon nana. Sana balit awan ti madi nga inaramid ni Senyorita Misty. Idi na pa ni ti ospital. Tinarigat kat no nagaramid manan iti may kaniwas. Akas idi damo. Sa bagay matkit di alangarudan balasang ko. Aginanatan, tani, rumabiin. Naranagan ni Albert Caridad. Kasayatan siguro no yiddampay lang iti bangir akama. Tapno makainan akamat. Jakmat lang makaturog, amado. Isabay ang naklatan nga da dito'y abay ni Albert. Sana bali, taagi na naaktulat ta. Inton mariknak nga agtuglepak. Alangarod, sikat ti makamo. Sakpay lang nga rod ti rumidep. Sige latan. Siya kun ti makam mo dito. Nagsapa kayon ngayon may dito opisina, Sir Fausto. Nas ka na makasarita ka itinalapat. Dan. Ha? May papanitian niya, Sir. Personal dito abanag. Iso amabalin ka di asaan adito iti pagsaritaan ta. Sikat ti matungpal, Sir. Rumwar tayo nga rod dito opisina. Nasa pa rin mo ni Papa. Awanin ti kotse na iti garahe. Kunaklakit din mo masapa. Ngam nasapsapa pa'y gayam ti amak. Napanan na nga ta. Ngam sanin anapatag kanyak nga oray no sa dino tinapanan na. Awanin ti bibiyang ko. Tinapatag ita. Kat ti asikaswak. Naskan ama ipatumpal ko ti plano. Kaya't ko nga agbalin analawag ti amin. Kaya't ko ti agsigurado. Iso anaskan nga agbaligyak. Mapanakit din. Tapno sa anak amalat. Si kalatan ti umay agibalon diti ospital si Mang. Agbatilatan nilay kadita balay. Tayo so tibilin ni Caridad. Sa nabalit agsubli ka matlaang nga paman na may tulod mo ti pagar mo sa ranmi ditoy. Wan si Mang. Kan isaga na mamin dagiti imbilin ko nga imatan. Ang mga nuad na malipatam. Ano saya at nga rod no kasta. Ang mga nuagungat ni Caridad nuad na malipatam. Alang nga roden. Agtignay kan, tapno makaumay kan dito ospital. Kuna ni nana si Mang, naisula ka ti kayat ni Senyora Caridad ama pa ni ospital. Iso akapilitan ang nagbati ako dito balay.
Ayos lang, tapno makadalusak dito eh. Iringpas ko amin ng adalusan dagiti wara diti arubayan. Taisupay. Tinugan ni Senyorita Misty dayta. Anya ato ti aramidan na dito eh. Hoy, muchacha! Umasidag ka man dito eh. Ay ayaban na iti ayan tigay. Tulang ka ka di, ha? Umasidag ka dito eh, kunak! Mabait laang, senyorita. Apay ka di, senyorita. Di mo man laka di ilukat to'y gay tapno makastrakak, ha? Pasensya kan, senyorita Misty. Ngam na ingat tibilin kanyak ajak agpastrag iti uray asino. Kanya? Hoy, muchacha! Di ka di amamo, ha? Am-amo ka, senyorita. Ngam, ada ngamin bilin. Saan akon asab sa bali? Taapaman ang makapaimbag ni Albert kat agkalay sa kamin. Makita mo? Di ka nakatimat. Ti amom siguro. Ket si kati ikalay sa ni Albert. Anya? Nagbidot ka. Iti ka anuman. Saan ka ang maibagay kin ni Albert? Iso maagriin ka ni iti kinapudno. Ta saanan nga uso ita ti fairy tale. Senyorita. Iso at tandaanam daytoy nga inaramid mo. Ta iti ka nito ang makapagkalay sa kamin kin ni Albert. Ha? Agbalinak tumaten nga amom. Kat ipapas kung tumatipong tutkuken ka. Gapo iti aramidam ita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga at subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napatagsakit iti masapol yung kanyak, Sir Fausto. Taapay nga inawis dak pa dito yung restaurant. May papanda ito eh kan ni Misty. Sir? Amok no kasano ti kinasingit nyo. Ura di mo ibagakan niya. Amok, amas agibagakan ka iti parikot na ni Misty. Ngamiti siya. Ita, kaya't ko mangagankan ka dan. Anya dagiti imbagbaga ni Misty may papankan niya. Sir Fausto, nagtalag kanyak ni Misty. Narigat sama. No ibagbagakit din kada kayo. No anya dagiti ingibkas na kanyak. Dan? Kaslat rinaydor kumutten ti anak yo. Nga ibilbilang kon nga iso ti kasingadan agayem ko. No ibagakit din kada kayo ti amin, sir. Itala maamiris ko dan. Nasaya at kagayam a tao. Napudno ka ang makigayam. Katagyaman nagtanagbalin ang nasingid kan ka ni Misty. Amok ang maiwanwan mo ni Misty. Iso akid dawag kan ka. Tulungan na ka mangilawlawag kan kuha na iti sitwasyon ita. Anya ti kayat mo asawan, Sir Fausto? Sana mailingan kan ka ti may papan iti panagayat na kan ni Albert. Nagbayag itay pa yun. Amok nga gayam kayo mat kan ni Albert. Kidawag kan ka dan. Ikagumaam nga ibawing ti atensyon ni Misty. Tapno dinan riribukan pa'y da Albert kan like. No kasta, napanan ni si Mang. Wen, karidad. Pinagawit ko matlang. Tapno adda kadwan hilay kay Jebalay. Adda ka di parikot? Masansan ngamin. Saan? Pagtagtagain na plakit din ni Albert, amato.
Caridad. Itinagpatnaga pa ng bantay ko kan Juana. Kanayon akasta ti isawag na. No saan mo, tinagan nila'y katibal baliksan na. Caridad. Aklo nag-amasakitanak, amado. Tamanipod na kapuot, kan nagsao ni Albert. Di nakpay pulos sinapol, nga inaanak. Nakitak ti panang lapad nila'y kakadagiti luwa na itay. Amok anasakitan iti nakaro. Gapu iti imbagak nga apaman nga agimbag ni Albert. Ket agkalay sa kamintol. Dakalakit diti agbalin nga epekto ti kasyay nga imbagak ken kuana. Sigurado arik naan na daytoy. Ket agduaduan ton. No patuluyan na pailaang ti kinasayat na. Saan asyak ti subsubukan na ko naklangarutan. Diyak agpaatiw ken kuana. Asino kumaday chay ababaunan no idilig kanya. Ha! Basura na ang dayjay alay ka no ikumpara kanya. Iso adyak itulak. Nga isukit din ti agbalin alakpad kadagiti plak. Laika, anya tinapasamak. Apay nga agsangsangit ka asinang petak. Nana, Anya kakadi, Laika. Agsao ka kumamot. Kasarsarita ka. Anya tinapasamak kunak. Adda ka didakas anapasamak. Kabayatan ti kaawan ko diti balay. awan Nana si Mang. Apay nga rug nga agsangsangit ka ngay. Mapanpanunod ko lang amin ti sitwasyon. Ha? Day tala ang ti makagapu, Nana. Sigurado ka, Laika? Uwan, iso adidak pagdanagan. Awan ti dakas na napasamak kanyak. Jack mamati, Laika. Amamukan. Kabisado kan. Amok no kaano nga agsasao ka itipudno. Kan no kaano nga agululbud ka. Kat masigurado nga iti daytoy akan nito. Agululbud ka. Ha? Iso nga ibagamon kanyak tipudno, Laika. Anya tinapasamak kan ka. Itay pa lang amadmadlaw ko Agda kayat mo nga ibaga kanya, Dan? Misty, Ibaga mo no anya date na. Di kagdanan. Tagud mo dak ita. Naaramid ko nga minti kayat ko. nasapa nga imay dito ni Sir Fausto. Kinasarita na. Anya? Dahil tatag paiso. Ilpilitan lang ay bagak kenkwana. Nuan niya dagiti imbagbagam kanyak. Ngam siyempre, awan apulos tinamuan na. Dan. Kat kinid daw na atulungan ka amang lipat. Anya ti kayat mo asungan. Dumngag ka. Ibagakin ka ti amin ang nagsaritaan mi. Ngam kasayaatan, no di mo sidsideran ti amam. Tadakkal ti may tulong ko ken ka, no di mon ibagbagakin kwa na. No anyaman dag ito'y ibagakin ka ita. Dakal ti pa nagtalagkukan ka, Dan. Sige. Ibagam kanyak no anya tinagsaritaan nyo kin ni Papa. Taikarik ajak sideran ti ama. Saan pa'y lagayam apapaumayan ni Caridad ni Laika dito ospital? Pasensya ka pay lang, Panyero. Kaya't ngamin ni Caridad nga isupay lang ti mga sikaso iti anak mi. Panyero. Maawatam ko man dahita, Panyero.
Ano kayat mo? Sumarong ka kay balay. Tapno makitam ni Laika. Panyero, amangan no dumlaw ni Simang. Anya kumangayaga po ang mapanak ni Jay. Anya nga itibagak na pagdamagan nak ni Simang. Ay, pasensyakan, Panyero. Mawatak, Panyero. Agam sa nabali. Patsi ka makasaritak tumanan, ti anak ko. Jack palabsan da ito'y anapasamak, Laika. Nana, anya ti kaya tiyo asawan? Aglablabasan day jay amisti. Kunamlan asino, idinto tagdadata nga iso ti mangi del iti baginakan ni Albert. Nana, pangaasiyo ko ma. Lapdan niyo ti bagiyo. Amang ano anya ti mapasamak. Ikag kagumaak. Ang makapasuron at talagang day jay amisti. Ikag kagumaak ang maawatan ti sitwasyon na. Ang nalabasan at talaga. Iso nga agalwad kanyak day jay a babae. Nana, Uray po utem ti ibagaklay ka. Saan ko nga atrasan day jay a mistake. Amo, agtong pa ni Misty iti amin nga imbagak kinkwana itay nagsarita kami. Tidi na amo. Pinarotwat ko laang ti kaadwan, kadag iti imbilin ko kinkwana nga ramidan na. Sabali at talaga ti mentalidad mo, Dan. Nasirib ka talaga. Diyak lang pagarot. Naglakagayam ayakar ti alipuspos dagiti babaknang akas ken ni Misty. Tuso ni Misty? Ngum natustuso at takabailak nga alilawan ken pagayaman kadagiti dakulap ko. Ngum aganladak lata. Narigaten. Ang mga numalabsak ti agtalag unay. Ket mala daw ton, no badok talak asyak mo't lagayam ti biktima. Ti bukod ko akrimen. No kasta, napanan ni Fausto. Napanen, Caridad. Saan mo tinasimrak dito'y silid nga ayan ni Albert? Agdardaras ngamin. At dalang inkonsulta na kanya. Amumeten. Isulangan ti makas-asikaso kadagiti negosyo mi. Tama kumikom tameten namang bambantay ti kasasad ni Albert. Imawag ka ni Jubalay? Wen, imbaga kini simang dagiti nasken nga imatan na dito ospital. Nasayad. Caridad. Apay ngamin anila ang simang ti kayat mo apaumayan dito eh. Imbaga kun kan katirason, saan ka di? Caridad. Kaya't kumatasyak ti mga sikaso ka ni Albert nga anak ta. Ngam saan mo tabaybayan nilay ka ti anak ta? Anya ka kadi, amado. Nagsaritaan tanday to'y saan ka di. Inaklon kon ti amin nga adda ti imon ko kanilay ka. Gaputa isulatan ti sang kasapol ni Albert, manipod na kapuot. Dahito ilaang ti amo kapamuspusan. Tapno siyak mo ti makita ni Albert nga anak ta. Iso akayat ko asyak pa ilaang ti mga sikasukan ko na. Iso akayat ko asaan pa ila ko mga umay dito ospital ni Laika. Narigat ka di nga awatan dayta, amado. Ala. Maawatan ka matkit di, Caridad. Agyaman no kasta. Gusto amin dagiti imbaga kanya kinidan. Talaga adakkel ti maitulong na no agtong palakkan ko na. Naimbaglakit din? Taadanidan akakunsabos ko. Asidaga kun iti ayan ti silad ni Albert dito ospital. Makitak manan ni Albert. Diyak agsardang aging gaas sa anak nga agbaligi ko naklangarutan. Iso nga aramidak ti amin apamuspusan. Misty,
Madgayam si Mang. Nagturad kamatan amang birbir nga slatan kanyak. Gapo, tasaan arumbang arauman tikas kan ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.